December ni som paruk sang ni som ni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule kumsom tam chunga Australia rama in kana thlengrap thak ber Sydney ko pui bondi bisapak lian vak lawa juda pung khom te pong ka chiam tu te khapa fa an lo ni tat mai pon tongin juda te chon chol ni liam ta khan eng ku tan ti mai hanuka an man tran don lai velin helai muna hian an kal khoma tlailam da sariri ma dewin he mi te pa fa hian an ron kap tawak mai ani kha hetianga silai met puak tu te hi Australia police ten an chui nuwa pa fan ni ti fin fiania police ten an ka hlum tak Sajid Akram chu kumsom ngami ni in afapa kumsom ni palimi Navid Akram nen an ni afapa hian hliam na tak tuarin manania damdoina da lu ania ani hi chu adam chu an ring ani Jewish Australian community te beina hian mi som panga in nun nan chana anjinga hian mei chenau pang kumsom mi atelani Nimin Khan New South Wales Police Commissioner Mal Lanion chuan press conference na in silai met puak tu te hi pa fan ni thu apuanga anni ba ki in rol dangan oman hriat lo thu le silai met puak tu midang pakhatan zon na po anti top ngal ni in a soibok Navid Akram hi damdo ina dalu ni naviau ma se thi erin omlova police ten an veng reng ni in Lanion hian a soya hetiangan thil ti hi ro man lok ani MT ro police te chuan an la fin fia theilova an pa fa hian Australia mi an ni MT zo na chu Lanion chuan a chan theilo thu a soi Sajid Akram hi Sydney Boniri ka thei zuar ani kumsom ngami ni in New South Wales a silai kol phalna nei in cholni hian a silai paruk sarkara zielu thlap te chu keng chuang ni in Lanion chuan a soya silai keng tu upazok hian kumsang ni som panga dei to khan silai kol phalna nei to hunting license anei atia Firearms Act noya injiak lutin gun club pakhata zoma Sajid Akram license hi AB category ni in silai dot sei chi anei theya cholnia mi pui ka na man angkha ni atibok police ten Boniri kan in an valu chu alai chuan Navid Akramanu verena chona fapa chu brick siam na thok thina tun hnai lokan ban ni in asoya Navid Akram hi New South Wales Al-Murad Institute of Heckenbach le khazir thin ni in heta hian Arabic le Quran an zirtira he institute hi Sheikh Adam Ismail atani in sumdong pol angin in register ani cholnia in kana thlen nu hian social media lama Navid Akram le Ismail athalak hi da kopin soizomani Ismail chon Navid hi zirlai thiam thei takani thin ti sain kumenga maza chung chu ma le chung te biak po to lok thu a soithunga kabiak hun ber chu kumsang ni somni pani kumtir lam khani helaya hi jon Quran chiar che kan zirtira engma dang kan zirtir ngai lo atia bondi thil thleng hian min thong tak zeta kathalak vor darani wangin tha awna te ka toka kanin chu sanin police in min ve na ngai ta hialani atibok Navid Akram hian Facebook profile chuan Central Queensland University Sydney le Hamdard University Islamabad te po zirto ni in na indani Navid anu verena chona pasal le fapa te hian South Coast sanghan mandon ti an hril thu asoya an pa fa hian Jervis Bay karto mang turin an chuaka cholni jing khan Navid chu bia chu biak hun berani thu sain min ran khola tuya chendon thu te min ran hrilani ati verena chona fapa in fir fia ka chet na le tharum thona thilati chuarin theilo thu sain silaya nei lova aleng chuak ngai lova thian po kom zau ngai lo zuwa in lova mun thalawa kal ngai lo ka fapa hinau pang fel takani ka fapa ang himi zong in neyan du chi ani ti in apasal le fapa te thil ti chu makati thu asayani Akram te pa fa hi New South Wales dai kemsia in lo hoin anom ti hriatani hnuwa police te chuan anom na in hian dap to Bondi Beach bulalir thei pakhata po bomman ruan mu Akram pa fa te ta ni nge in an hriat thu le nion chuan asoya Navid Akram chungchang po soin a medical condition atang chuan adam chuak ngei tura ngai ani thu boy rip taka or nge yang ati heti la hian New South Wales Premier Chris Minns chuan dan siam tharan ma mo nia hriat thu sain an state gun law po en non ngai ati thu asaya juda te huatna antisemitism hi na taka kan dawanga juda te emo chile chin huatna emo hi New South Wales le Australia om turani lo ti chiang takin kan soyangai hetianga in huatna hi social media te punkhom na te soile tarlan khapani lo chuan
voina thil thleng ang hi ala thleng zelang ati Bondi Beach in kana hian mi som pangan thi to a thi jinga nau pang ber hi mei chenau pang kum som mi ni in upaber chu putar kum som riat pasari mi ani liam tur somli chu dam doina an loma an jinga hian police pahni an tel bok internet lama in lo mu ve to ngai rin oma Bondi Beach in kana khan sila keng pakhat jok kha mi pakhat chon kar hnunga tanga ve phein hnunglama tangina va pom chila hun engemaw chen an in bei hnuwa sila ya chu sak thei ta ni kha khapa khan faka hlo hle a in sai zui teang saitwangin silai chu saktu pahuai sen tak mai hian t-shirt var ha in ke korrong thim lama ha a silai met pok tu pakhat hnung lama kar ding phena omin na va ve pheya a hnung lama tanga va bo ina silai va von saka hun reife anin chai hnuwa silai chu chu sakani kha he pahuai sen tak mai hi mitam takin an faka New South Wales Premier Chris Minns chuan rin phak bak thil thlengani ti in na faka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point nunna tam tak chan him tu ti in a fak bokani he pahuai sen hi 7 News Australia chuan kum somli pathum mi Ahmed Al Ahmed ni in an puanga miswal nelan in chaina vela hian a ban le akuta ka fuani a zayanga ya wangin damdo ina dalu ani anti Al Ahmed a huai zela thil ti hian khowela deng chuak chiang hle a American billionaire Bill Ackman chuan dollar nuai khata pek don thu a puanga Ameta Paul hian online mangin poisa tho khom anom nuala alang sarber GoFundMe chuan nimin chun thleng khan dollar nuai thum chuang an khon khom to ani news report then khata chuan Ahmed hi Syria ramatanga Australia pem ni in Australia rama hian kum som chuang om to a anu puinen fa pani nei in Sydney khopui chimlam Sutherland saira an cheng mek ni in talanani Myanmar ram hroi tu hlui Aung San Suu Kyi hi re hle maya tuna hian eng tin nge om ti khovelin hrelowa afapa ngei poina nu chanchin hi an hriat ngai to lo thu a sei Suu Kyi fapa Kim Aris chuan anu chanchin chu kumfe an hriat to lo thu a soya a chanchin an hriat po mi soi chhona ni thin thu sein kumsang ni le som ni pakhata tangkhan ru le han hinat na nei ni in a soibok Aris chuan a hriselna thalawa kumni chung zet chu tu manan mu to ngai lo a ukil te po muan phal sak lawa a chung te phei chuan phal lo le zual a thi to ni hial mai the ani atia Aris chuan minong hlang hian kanu chungchanga hian ngai dan thar nei in thlan do na emo in thlan hnu emo mi pui ti lom nan kanu hi a cholo point house arrest in om tir du mai theya chutianga thleng hlawani chuan a van nei thak ngotang ati bok Aris chuan anu hi Myanmar ram khopui ber nai pi do an hreng niarin thu sein kumhni liamta anu le khathona mu chu ama hne atanga chanchin a hriat hun berania anda na pindan chu alum u chuak hle ti a hril ni in na soyani Aris British ni in anu chanchin hriat tumin thei to ba chu arenga tuna hian Japan rama omin Japan sarkar thu nei tu tele politician te chu Myanmar sipai sarkar nor turin ngen meka hetianga ka ti angai ta hi kanu chuan poyati in hreomati ngotang achungchanga hian inrol mi lawila ti hi adu dana ni a ma se fa pa ka ni a atana ka thei tok chu hi ka mo phutna ni ba ka du than tur dang ka nei lawani ati bok Thailand le Cambodia in kar boina po lakal vung zela Cambodia chuan Thailand in do thona te chuan an ramril zok an thleng meka khwalzin tamna hun pon zo lo ni in nimin khan an puang Cambodia marthang lamchongkal district aral tlanten dana hun bula Thai F-16 fighter jet pani in boman thak ni in Cambodia ram Ministry of National Defence and Information chuan an puanga tunman boipo an la thlen ngai lo Siam Reap province Srei Snam district po Thai in do thona te hian an beini in an soi Srei Snam ma hian temple tam tak omin Cambodia ram ta na mun poimo tak pakhatania helai hmuna lei pakhat chu Thai in do thona te hian an bitum ni in Information Minister Net Phek Tra chuan a soya Thai si paiten Siam Reap an bei voi khatna ni in a soibok soitong in Thailand le Cambodia hian ramri boina nei photo a kumina po US President Donald Trump le Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim te malak na in ka ha in remna an nei to a tun thani sari khan boina chuak le ta a nimin thleng khan an la in do ta zelani Thailand official te chon Cambodia tank som pani le sipai motor som an ti chiat sak to ti sain thona ka na pali le lai pui pasari ba ka drone laka inven na khol panga le inbiak po na khol panga an ti chiat sak to ni in an puanga Cambodia sipai te hian ramria trak chunga tanga rocket kap chuakin
Thailand raman kap reng ni in an soya Cambodia sipai za chuang an tha sak to ni in an soibok heti lai hian Cambodia chuan Thailand thu chu hi thu dik lo ani thu le Cambodia sipai le mi puite ti thaina mai mai ani thu an soya sipai le ral thu man chanza te ro an puang du lo thunga civil mi som pangan thi to thu le hliam tur somsari pathum anom thu an soya Thailand point sipai le civil mi som paru kan thi to ti an pon bak thi le hliam chungchanga update an nei lo ani Saudi Arabia chuan an Ramadan siam danglamin nakum January thla tang chuan an ramdang mi in nan lei thei to don ti an puang Saudi Minister of Municipalities and Housing Majed Al Hogail chuan ramdang mi in Saudi lalrama chen na in nan nei thei to dona Makkah Madina Jeddah le Riyadh kho pui ti lawa chuan Saudi rampum puya ramdang mi in nan lei thei to don ti apuanga chen na in ni lo sumdon na mun thil siam na mun le thlai chin na mun te chu an du phat chuan ramdang mi nan lei thei dona hei hian Saudi rampum puya hom don nei in a soibok heti la hian Saudi rama chen na in leitu te chuan an in leina chu real estate registry a ziak lut vekin dan le hrai an duan te zomin fi choi ngai te choin dan bo che te chu na taka hremin Saudi real makta duai som thleng choi tir thei an ni don ani Nimin Khan Bihar BJP shwaitu Nitin Nabin chu BJP National Working President atan New Delhi BJP headquarters sa laklu anita Nabin laklu in khoma hian BJP National President JP Nadda le Union Home Minister Amit Shah ten hovin BJP shwaitu an telkim hle ani BJP Parliamentary Board chuan Cholni Khan National Working President atan Nabin an ruata an party chunga shwaitu in thak chho zel tura Nabin hi apoimo hle don ni in an soi National Working President atan laklu ani hnuah thu sain Nabin chuan an party na chunga mo phutnan ngat ngam chu ro puya ti thu asaya na thok tu zinga te ber mai hi mo phutna lian tak min pe a he party hian in pek na le thorim na da poimo masa ti achiang hle ani ati Nabin hi Bihar State a PWD Minister nilai ni in Patna khopuya Bankipur Assembly Constituency atanga tram nga MLA ni to ania BJP shwai tulangsa le Bihar MLA Hlui Nabin Kishore Prasad Sinha fapa ni in kumsang ni paruk khan kumsom ni paruk mi chau ni in MLA tan thlantlin ani a tun thleng in nalatling chho zel ani Bihar Minister ani na le BJP Chhattisgarh State in charge ani na tho na Central BJP shwai tu te mi tatlung hle ni ang BJP National General Secretary Arun Singh chuan Parliamentary Board in lungrol takin National Working President atan an thlan thu apuanga Prime Minister Narendra Modi chuan Nabin hi shwai tu no pang le chak MLA le Minister ani na record thatak nei a in pek na le thorim na enton tlang nia soin na faka a thasui le party a ton hriat chuan BJP kalzel na chakna thlen nge be sei thu a soyani Defense Minister Rajnath Singh chuan Nabin hi na in pe le ti tu hrechiang mi thil thar ngai tu chuak thiamani ti in na faka Home Minister Amit Shah point working president atana Nabin ruat ani wang hian rampuma BJP worker ten phur thar nge be sei thu sein ati turamo phunna pek to te chu in pek na thuk tak nei na ti hlo tling thin ati kumsomli pangami Nabin hi BJP working president ni thei jinga no pangber ni in anu puinen fa pani an nei to a ranchi khopuya piang ni in BJP thalai pol Bharatiya Janata Yuva Morcha po General Secretary loni to ania BJP hian state sang shwai tu turin thanan ma chon chaudona Nabin hian nanga hle dona ni bazari lo thira wangin kan lo me